Kali ini kami persembahkan satu buah lagu terbaru dari Ziyadatul Ulum. Lagu spesial buat Bapak Tuan Nurma, Bapak Mustafa. Allahumma sholli ala Sayyidina Maulana Muhammad. Ja'ak bayantusa Paing kaseko basa Ja'ak bayantusa Paing kaseko basa Pabanya asolawat Ngarep safata Pabanya asolawat Ngarep safata. Masih bersama Ziyadatul Ulum Yasna Audio. Kaseko basa Ja'ak bayantusa Paing kaseko basa Pabanya asolawat Ngarep safata Pabanya asolawat Ngarep safata Ya Rasulullah Salamun alaik Ya Rafi asyani wa taraji. Masya Allah Ziyadatul Ulum Yasna Audio Ator sakaleko sawer-sawer Gatot Koco
Masya Allah masih bersama Ziaratul Ulu. Matur sakala kompos maju mapan sawer sawer. Matur sakala Ziaratul Ulu. Matur sakala bukan tuan rumah Bapak Mustafa. Sawer sawer. Gatot kocok. Matur sakala keluarga senioritas kota. Matur sakola Pak Gatan. Duh angin dapat angin salam dek kanjeng As-salawatan ben habib Rabbi An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah wa sakalakum kullu man sallallahu matur sakala kong Mas Ibu. Sawer matur sakala kong. Gatot Kocok. Matur sakala kong. Ngalak nang kadu omku lebek entar kasomur ngalak nainga odi etunya coma sakeja karena omur tore pakuna tu
dong Yasna Audio Motor sekarang kok Atana angan kui toman ngelapet kebaikan ala koto saja kebaikan takok mate tak tiba iman yo eman odi etunya unta banyak amal ibadana An-Nabi Yasna Audio Koco masih bersama Ziyadatul Wudu sawer motor sekarang kok sawer cukup beban ore aku bedek kasih ko besar ompong ki bedek karena omor du eman odi etuna tak banyak amal ibadah anda sawer anda sawer Gatot Koco bos muda Cokop pun ki, tinggal terus aki marina boleh.